I år så vann hon Eurovision Song Contest med låten Only Teardrops och nu har hon kommit ända från Danmark för att uppträda här på svensk mark på Pridefestivalen. Välkommen Emily de Forest. Tack. Hur känns det att stå här på Pride-scenen i år och sjunga din schlagervinnare-låt? Det känns fantastiskt. Det är något speciellt att få lov att sjunga till Pride och så här i Stockholm hvor jag har kommit mycket. Har været mycket som barn och jag kunde verkligen känna den där fantastiska stämningen som kom från publiken och den uppbackning jag har fått. Det var verkligen en bra upplevelse. Har du uppträtt på någon annan Pride-festival tidigare eller är det första? Det första, kanske jag ska i Köpenhamn, det tror jag, med killarna på trummor. Spännande. Ja. Så hur upplever du Pride-publiken jämfört med din vanliga publik? Det är någonting speciellt. Fordi inom Eurovision er der mange fans, gay-fans, som jeg har virkelig sendt deres opbakning fra dem, og de virkelig gilder Slager Eurovision, og hur mycket de gilder låten. Så de har en helt særlig sæt og energi at være på, som er fantastisk. Jeg har virkelig sendt opbakning fra dem af her de sidste måneder. Okay. Hvad innebär Pride for dig? Jamen, jeg synes jo, at for mig, det er ligesom, kærlighed har jo ingen grænser, så jeg synes, det er fantastisk, at vi kan samles alle sammen og have en virkelig kyl fest og masse musik, og det er jo fantastisk. Ja. Och vi har ju temat We Are Family i år. Vad tror du det har för innebörd? We Are Family, hvordan tema? Stockholm Pride har ju teman olika år och i år så kör vi We Are Family. Så vad tror du, vad är familj för dig? Hvad familie er for mig, min egen familie. Jamen de betyder jo alt. Familien er det vigtigste. Min mamma og jeg er sådan tæt knyttet. Jeg har min søskon, som bor faktisk her i Stockholm, i Solna, som jeg ofte er på visit hos, så jeg skal faktisk sige hej til dem her efter år. De har også været på Pride i dag, for at holde en fest og for at høre mig synge her i kväll. Og jeg træffede dem just her i dag, fordi min brors dotter har fødselsdag i dag, og min søster havde i går. Bästa grattis! Tak. Så min familie her i Sverige og Danmark betyder mycket for mig. Roligt. Hur ser det ut för dig framöver? Vad har du för projekt och så? Jamen, der er meget at se til. Det har der været her de sidste måneder efter Eurovision. Der har været mange saker, men det er jo ligesom en drøm, der går i opfyldelse. Alt det her Eurovision og få lov til at tage ud til en masse ulike lande og optræde med band og med trommekilderne. Ja. Og det næste stykke tid, der bliver det flere live-optræden på radio og også flere tv-shows, tror jeg. Og så bliver det turné faktisk til efteråret med mit band i Tyskland og Danmark. Blir det någon ny skiva eller? Ja, det vil være kul, tycker jeg, at kunne slippe en skiva til næste år. Så jeg skal börja skrive på nogle flere låter. Jeg skal faktisk skrive her senere i august med en jättebra svensk låt, skriver det. Ja. Så det blir spændende. Det var roligt. För några år sedan så vann ju även The Olsen Brothers i Sverige och nu vann du i Sverige också. Finns det någon koppling där? Der må være et eller andet lidt overtroisk, at når Danmark kommer til Sverige, så tager vi segern hem, eller hvad man siger. Ni har skämtat om det mycket i Danmark, eller? Ja, jo, men det var nogle ting særlige, at sidste gang Brødrene Olsen, der var det i Sverige, og nu var det igen i Sverige. Så det var specielt også for mig, fordi jeg er halvsvensk, så ligesom at vinde i Sverige, det var lidt ligesom at være hjemme, faktisk. Och det var så nära Köpenhamn liksom. Gud vad roligt. Hur insatt är du i jag tänkte kolla på Pride är ju en folkfest som du sa. Det är mycket kärlek och mycket sådana saker. Men det är väldigt mycket allvar också när jag tänker på Ryssland. Har du hört någonting och har du någon åsikt om Rysslands lagar? Omkring vad? Rysslands lagar och deras homolagar. Ja. Vi sad faktisk og plottede om det just før. Det er någonting med, at man bliver straffet. Eller hvis man... Ja, men det er forfærdeligt. Vi sad faktisk just og plottede om det i dag, at der er flere lande, hvor det er sådan i Mellemøsten, og også nogle steder i Afrika, hvor man kan blive dømt, om man er homoseksuel, og det er jo forfærdeligt. Virkelig chokerende, fordi at, hvis man elsker hinanden, og ens kærlighed er sand, så er det ligegyldigt, hvad for et køn man har. Som jeg sagde, kærlighed har jo ikke nogen grænser. Så det er ligegyldigt, om man er mand eller kvinde, eller hvor gammel, eller hvor ung man er. Bare at man elsker hinanden. Kærligheden er jo det største. Ja, så jeg forstår det ikke, at nogle mennesker kan tænke så. At man kan blive dømt, fordi man elsker en anden. Det er crazy. Det är crazy. Så, är det något som du vill säga nu till din Pride-publik? Vi har dem här.
Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi at, jeg fik den her chance og oplevelse for at synge for jer i kvæld. Det var helt fantastisk at møde jer derude på scenen, og jeg håber, at vi ses næste år. Tak. Tack så jättemycket, Emily.